Maya pa oras, labuad Kapampangan. At yung tamong ngayon, iking katamong kadinalan, mapulot siyam, a quiz, ne? 169A. Nanyo yung susul ko, Alan Sampang, at tandaan may pa ne? Baying sabla, buri kayong dinan maya pa oras, Angie Kulala, ne? Luwid kaya ka Angie, dakal ka tayo na pisabi kaya tang tawling chat, ne? Dakala salamat kaya kang pamanaluki at dakala salamat keng antabe, ne? Pagumpisan tane, ing mumunan dili, mahal na araw. Ini pepalwal kay pamo kaya tang tawling Tegalugan poster tamo itang number 27, ne? Uling kayayari na pa mo ning mahal na araw, ne? Yung katugi gitna panay rin gagamitan ng gitna dapat Tegalugan niya ini katlo hulugan o hulugan, ne? Kukayang panyalban hulugan na, ne? Yung kapat inggil nanumpis sabihin yun inggil kayang nano yan anak ano. Yung kalima, kadiri. Yung kadiri, Tegalugan niya yan. Yung kanam, magipon. Kabang magobra ka, samasan mo magipon na ano. Yung kapito, may bali. May bali isa nga anak ano. At ting tawlindili, ninuno. So katamong marine ka rin kaya katamong ninuno, pati mi pangapampangan anak ano. Dito na mo. Sulat yun nala mo kareng comments din kaya kayong pakibat kareng mas manay na katulid na nga manong Kapampangan din Tegalugan na rin dito na mo. Din kaya katamong anak, din kaya katamong apo. Pare tala saan ang pangapampanganan, tala panagalugan. Bantingo pa yung ni kamasabal na naman kayong karelang amano Pati atin tamong kayabe ay sawang Kapampangan, turo talang mga Pampangan. Bang kanito, malilili, kaya pisa sabihan. At siyempre, pati Kapampangan tamo, hindi pa Kapampangan tamo. Salamat, Luid Tamongan.